Oh yeah. Jedva smo dočekali, Jedva. Volimo biti u troje više nego gostu Cisku vidjeti, jel? Zbunate gosta. Blizu. Zna se. Jutro smo utroje sa... Naši današnji gost, naš dragi prijatelj, po poslu susjed, gospodin Ive Radetić, Zadar 952. Bravo! A je. Ive, jesi ti prvi među jednakima? Ili nisi, ili si ti naprosto šef i to je to? Ja se nadam da sam prvi. Nada se i moj čača isto, pa je na kraju ispalo da uopće nije, što da ti kažem. Ovako, ajmo za početak, dakle, idemo par stvari pretres prije nego što damo našoj kolegici Marički da te preispita ko prava inspektorica. Propipam. Je. Vaterpolo je u Zadru opet hit, je, nakon dugo vremena. Mi smo se pokušali, naći zašto je to tako. Pola redakcije rekla zbog zgodnih vaterpolista, ova druga polovica rekla zbog dobrih rezultata, pa što se dogodilo? Pa mislim da su jedni i drugi u pravu. Jel' tako? Vidiš. Imamo mislim, ja i Daniela smo rekli zbog dobrih rezultata. Ovaj muški je dio rekao zbog zgodnih vaterpolista. Tako je. Samo da znaš. Koliko sam razumio, imamo 12-terce, jel da? Peterce, 12-terce, nismo se uspjeli dogovoriti od sedmeraca, tu smo negdje, jel? Vidiš da poznajemo materiju. Super upućeni do daske. Ne, ja sam istražio vaterpolo i ono što mi je super zanimljivo je da je vaterpolo u principu nastao kao moderna forma ragbija koja se igrala u jezerima i rijekama u Engleskoj i Škotskoj. Zamisli, sa malo nekom lopticom od gume. To kad je bilo vruće, jel? Tako i taj water rugby se na kraju je došao do toga da bude water polo. Aj rec, zna to? Jesam. Vidiš ti? Jesam. I zato sad ne postoje. Jesu navikli igrati na neograničeno vrijeme, jesu navikli igrati, držati jedan drugog sobe ruke i ne kretat se uglavnom. A kaže također da su određeni fizički tipovi bolji za vaterpolo od drugih. Pa recimo spominju ljevoruke igrače. Pa ljevoruki su traženi kao u svakom sportu, recimo u rukometu isto tražimo ljevoruke igrače. Iz razloga? Da bili opasni s desne strane. Kužiš, Marička? Tamo sam tila reći. Zato Marička sidi meni s desne strane. Ekspert sportski. To ćemo tek vidjeti. By the way, vaterpolo je jedan od najstarijih olimpijskih sportova. Tako je. To mi je, vidiš, to nisam ima pojma, dakle 1900-ih je već, dakle, među prvima, zajedno sa kriketom, ragbijom, nogometom i polom s konjima, jel? Da. Jesi kad razmišljao da recimo vaterpolo priko zime ili priko lita, kad je pauza, da krenete na ovaj polo s konjima? Ne. S dupinima. S dupinima možda prije nego s konjima. Ali ja još nisam čuo niti jednu vijest da je konj silova čovjeka, ali boga mi sam vidio 1-3-4 informacija da je dupin silova neke ljude. Grozno. Navodno su dupini toliko namuđeni, gori su od pasa. Aj rec, ne možeš. A ja sam baš mislila kako su to slatke, divne vodene životinje morske, žive prekrasne. U velikim morskim prostranstvima i baš su mi divni. Inače, i sad ovaj tu ima ove čisto za vašu informaciju, dupin je jedna od najbezobraznijih, najvećih predatora i baš jedno česme od životinje, a onako sve prodaje se za lipotu. Pa je. Dobro, dosta o dupinima. Idemo mi sad upoznat našeg Ivu. Ajmo. Brzinski. Upoznat ćemo ga naravno, inspektorica Marić i njezino vrijeme kreće upravo sad. Godina i mjesto rođenja. 4.12.1971. Šibenik. U bračni status. Oženjen. Djeca, kućni ljubimci, pokretnine, nekretnine. 2 djece i ljubimac 4-nožni pomeranac. Pomeranac. Četkanje i to, jel? Svaki dan. Da nisam trener, bio bih... A vjerojatno pomorac je sam to završio. Aha. Na treningu najviše poludim kad? Me ne slušaj. Kad neko misli da je on poseban. Aha. Takvih uvijek ima, ne samo u sportu, svugdje ima. Najviše me veseli. Najviše me veseli kad vidi napredak. A rastuži me?
A rastuži me kad vidim da postoji potencijal, a nema volje i želje za radom. Ajme, to bi mene rastužilo. To je česta pojava. Slažem se. Idemo sad ova brzinska ili. Spreman? Može. More ili bazen? Bazen. Ljeto ili zima? Ljeto. Bukić ili Šimenc? Bukić. Zadar ili Šibenik? Neodlučeno. Rock and roll ili trap? Rock and roll. Radio ili televizija? Radio. Sam normalno. Kako još mislim, sada je neka televizija, hvala lijepo. Hvala, bile to sve za nas. Ovo zadnje da sam falija, ne bi išli dalje. Ok, Ive, pripremili smo 4 zanimljive temice koje ćemo malo prokomentirati s tobom, pa evo, ajmo krenuti odmah na posao. Idemo čuti prvi ton. Prvi ton! Neimenovani ratni invalid i magistar informatike tužio je HDZ jer su ga navodno učlanili u stranku bez njegovog pristanka. U tužbi je napisao kako se osjeća silovan, prljav, obezvrijeđen. Od načelnika općine koji ga je upisao u HDZ i od same stranke traži ukupno 10.000 eura. Taj novac pomoći će mu da prevlada traume jer u tužbi tvrdi kako ima nesanice i mučnine, da ga ljudi izbjegavaju misleći da je pripadnik zločinačke organizacije. Nažalost, sud nije imao razumijevanja za njegove duševne boli jer se ustanovilo da je čovjek još 2019. sam ispunio pristupnicu u HDZ i da nikad nije zatražio ispis iz stranke. Ukratko, ući možeš, ali izaći majci ne možeš. Nasilno su ga. Da se tebi to dogodi ovakav slučaj, kako bi ti reagirao? Recimo, sutra ujutro se probudiš i član si radničke stranke ili DP-a. DP-a, zovete Čipe. Čipe. Ili Kate Peović, kaže, Bog Ive. Pa mislim da u društvu u kojem živimo, mislim da je ovo sasvim normalno nešto. Ja? Mislim da ovo nije izoliran slučaj, da ima toga i više. Ima ona pjesma onog našeg poznatog repera, šunka mi je loša, ovi idu sebić, još sam dice napravija, pa nema ove, pa mi još gore i tako. Pa mislim da danas uglavnom pokušavamo brzo i do granica. Odnosno, hoću reći da želimo biti sve i odmah. Jesi li možda ikad u životu razmišljao politički se aktivirati? Ne. Ništa. Ne, imao sam priliku, imao sam neke pozive čak, ali jednostavno nisam taj tip. Mislim, je li tvoje mišljenje tradicionalna politika kurva, neće se u to petljati? A nije. Mislim da je politika nešto s čim živimo i okruženi smo svakodnevno i redovito izlazi na izbore, jer smatram da pa sami nešto donosimo te odluke, pa onda zašto ne uključiti se i nekim određenim dijelom mi biti ti koji ćemo kreirati našu budućnost. Brate, vidi ga, govori ko pravi političar. Kužiš, pa tamo sam mu tila reći, šteta što nisi išao. To je više psihologija, ja sam trener, a trener više mora biti psiholog, tako da... Lakše ti se derat na igrače nego na ove svoje kolege u stranci. Dakle, u politici pacijenti, a u sportu stručnjaci, kužiš? To je tako. Ja sam ti razmišljao o političkom aktiviranju, baš upravo zbog toga što si rekao, politika je naš sastavni dio života, sve oko nas je politika i jednostavno me zanima kad će više doći neko naš u tu politiku, ne mislim sad meni rodbina, nego neko naš, jeli? Pa da vidimo kako to politika ukratko stvarno... on sebe vidi kao gradonačelnik, Pa mislim da ima sve predispozicije i šteta je ali budućnost je pred njim, još je mlad. Tako je, tu se ja tješim, tu mene spasi od ove čemera i depresije, to što sam mlad. Pripremit ćemo ga za sljedeće 4 godine da postane, da osvoji glasove svih. Inače, starost je postala nova mladost, to isto imamo u jednoj temi, pa ćemo i to protrčati. Ajmo na drugi ton. Ajmo. Drugi ton. Lindsey Vonn skija sa 41, Đoković ima 38, Modrić ima pak 40. Ovo više nije neka vijest jer sportaši sve duže ostaju aktivni. Znači li to da će i oni uskoro odlaziti u mirovinu sa 65? To nas zanima. Ovo nam je stvarno zanimljiva tema. Dakle, prije 20 godina kad bi sportaš ima 30 godina, to je bilo svjetsko čudo. A danas nema sporta u kojem ne postoje ljudi iznad 30. 40-godišnjaci. Evo, Lindsey Vonn je zadnji primjer, žena se umirovila, vratila se i sa 41 godinu pobjedi u spustu. Bome i Modrić trči mi se čini 40 bolje nego ovi s 20-25. Kako je došlo do toga? Jednostavno. Najprije genetika. Hvala lijepa na odgovoru. Ne mogu svi. Odmah da se razumijemo, stvari genetike i stvari u održavanju svog tijela.
Forma. Pa forma, mislim da danas je taj oporavak nakon tih velikih napora, on je napravio jedan veći iskorak i napredak, znači nakon određenih utakmica ili tih skijaških natjecanja tako dalje, nakon toga rekuperacija organizma i oporavak je učinio da jednostavno mogu više ljudi trenirati. A taj oporavak se malo upgradeao, jel? Tako je. Kako to izgleda nakon napornih utakmica? Pa, to su te neke kupke hladne i tako dalje koje jednostavno na brz način regeneriraju naše tijelo, a osim toga i prehrana i sve ostalo, kompletan život podređen je treningu u sportu i ljudi žive taj svoj sportski način života i jednostavno u tome su od jutra do večeri. Ti se meni rugaš da jedem mekinje, viš da i oni jedu mekinje i zdravi su i mladi. Ja se mogu pohvaliti da mi isto imamo u našim redovima dvoje 36-godišnjaka koji izgledaju kao mladići i koji stvarno brinu o svom tijelu, tako da to je vrlo jednostavna formula. Ja se sjećam onih dana, recimo, kad su nogometaši, gledaš tamo klupu, 90% njih puši. Sjećam se Sliškovića koji je išao izvesti korner i kraj njega bija neki lik tamo s duvanom, čapa mu je duvan, povuka 2 dima, loptu mujnija i ona iz kornera ušla u gol. Inače, Slišković bija poznat po tome, da iz kornera zabija golove. Tako da, gle, situacija je očigledno takva da ljudi puno više danas ulažu u te neke stvari koje si rekao, oporavak. Recimo danas su psiholozi više manje prisutni u svakom sportu što prije nije bilo. Ja se sjećam i prije ovih naslova kad bi nogometaši otišli pa bančili vikendima, pa je to bilo teško držati tu formu, ipak se nečeg trebaš odreći ako ćeš biti vrhunski sportaš. Apsolutno, mladi ljudi normalno je da izlaze van i tako dalje, ali Modrić on već je prošao sve to vjerojatno kao i svi ovi i oni su sad zreli ljudi. U glavi su puno jači nego ovi mladi i to im daje za pravo da nastave dalje. Misliš li da će stvarno u budućnosti da će nekakav trend biti da će igrači sve duže i duže ostajati aktivni? Mislim da da, zato što znanost napreduje i puno će biti lakše održavati svoje tijelo nego sad. A ja bi jednu paralelu povukao, evo ovdje svaki dan sam na bazenu, imamo tu rekreativaca, masu ljudi, znači u ovim našim godinama koji stvarno dobro izgledaju, koji dosta treniraju, plivanje i voze biciklu, trče i tako dalje. Evo, mi ćemo, ja i moj kolega Iše, smo ovdje od ranog jutra u 6:30, 7 manje kvara, oni već izlaze s bazena, znači odradili su trening, odradili su sve prije posla i svaka čast. I ljudi u srednjim godinama, da se razumijem. Najbolji. Rekli bi onu staru, u zdravom tijelu, zdrav duh. Pa tako je. Ma mislim, super je to da i ova obična populacija starija je malo više počela ulagati u svoje zdravlje, u formu, tako da mislim, ako živiš na 5. 6. katu, koliko puta prije slušaj me, ne mogu se popeti do 4. kata, Boga mi da vidiš ovih par bakica iz moje zgrade, kako neće liftom idu obavezno škalama, forma, fitness, super. Prije nego što odemo na pauzu, imamo jedno najbitnije vaterpolo pitanje od svih pitanja, tako je. Depiliraju li se i vaterpolisti? Ja nisam upućen u to. On ne pregledava i trener, ali to nije bitno. Zašto to pitamo? Zato ako nemate nekoga ko bi to pratio i pregledavao, mi imamo Maričku ovdje koja će rado doći u checking, progledati jesu li svi vaterpolisti depilirani. Moj suprug isto sluša ovu emisiju, samo da znaš, neću pregledavati ništa. Mariću da se depilira do popodne. Vane tera dogovor. On mi je objasnio da se sportaši depiliraju zato da ih je lakše masirati. Tako je, većina ti je mislim, ajde po onim dlačurinama. Tapet na leđima. Nije samo to razlog, recimo biciklisti ako dođe do ozljede ili nečega puno lakše ta krv onda otječe i ta rana brže će zacijeliti. Ima tu više razloga. I pojedini sportovi, ne svi. Je. Eto vidiš Marička, svašta ćeš ti meni naučiti u ovome jutro je. Znaš da se zaposliš u vaterpolo klubu Zadar kao depilator? Plivači puno više od vaterpolista, da bi bili brži. Da bi vidiš i to ima. Eto vidiš. Imamo i nešto komentara, ali mislim, jedan od komentara, čujem da se komentira kako bi Štorić bio dobar gradonačelnik. Iskreno, ja se s time slažem. To samo si to od svih komentara pročitao. Jedino je to bitno. Usta moja. Samo je to bitno. Jel ima za Ivu kako pitanje? Ima. I veliki pozdrav treneru.
S tim riječima, ajmo na pauzicu. Može Princ, jel voliš Princa? Naravno. Koga ne voli? Ali što on iz Urbana pustio? Čovjek ide na Urban. A što je, pa ne treba mu warm-up? Dobro, ajde. Sve sam mogu. Dobro, ajde, sve, okej. Peach i Prince, idemo na kratku pauzu, onda smo natrag. Ako imate neko pitanje za mene, slobodno se javite. 099330282. Jutro je. Viš ga lipa terca. Baš lipo. Znaš što Ja sam se volim razmišljala konta. kako je, jel tako, kako ovaj Princ završava, misle kako je bilo super, znaš kad je ono trener waterpolu, i onda se ono, uz glazbu se to trenira. Kad smo već kod toga, ja imam par stvarno dobrih ideja kako bi se utakmica mogla obogatiti upravo sa ovakvim stvarima koje Marička govori. Ja tu vidim i neke cheerleadersice, vidim i nekakve nagrade za ljude u pauzama, voditelja, navijača, to bi moglo biti zgodno, jer ovo vamo... A voditelj je naravno on. Ne, Božidar, naš Božidar, on vodi sve stvari na Višnjiku i okolo. Ako imate koju glazbenu želju od Ive Fabijana, rado će vam je ispuniti, ali koštat će vas. I to puno. I to puno. Ok, imam još nekoliko zanimljivih fun faktova o waterpolu. Jeste li, čuli ste za Sean Paula, onog muzičara? Ja. Jeste li znali da je on bio član Jamajke, dakle nacionalnog waterpolo tima Jamajke? Ne. Aj rec, a pazi ovo, Prince William od Engleske, je bio kapetan svog waterpolo tima na St. Andrews University u Skotland. Što oni ne igraju polo? Što reći? Polo pa waterpolo, razumiješ? Aha, on igra i polo i waterpolo, Je. Ima, nisam znao uopće da ima voliko zanimljivih stvari vezanih uz waterpolo, ali evo, drago mi je. Jedan zanimljiv sport. Jest. Idemo mi na treću temu. Ajmo, brate. Ajmo. Treći ton. Za Babu Vangu i Nostradamusa svi ste čuli, a njihova predviđanja za 2026. godinu u mnogome se preklapaju. Jedno od najspektakularnijih proročanstava za 2026. jest prvi službeni kontakt s izvanzemaljskim životom i to u studenom. I Vanga i Nostradamus predviđaju eskalaciju ratnih sukoba i ekstremne klimatske promjene, no Nostradamus svoja predviđanja za 2026. završava optimističnom notom. Sjene će pasti, ali čovjek svjetla će ustati. A zvijezde će voditi one koji gledaju unutra. Ma Šekspir je bio ništa za Nostradamusa. Kakav si ti po pitanju ovih praznovjerja? Vanzemaljaca. I tih nekih situacija? Nikakav. Ništa. Ali imaš neku sretnu majicu koju nosiš na utakmice? I tako te neke. Recimo kad smo na turniru, ako ide sve u redu, onda ima non stop nosim tu majicu dok pobjeđujemo. Aha, vidiš. Tako da znam da je to vrlo nezgodno već treći dan. U safta se čovjek malo, ali što ćeš? Samo malo prozračiš i nazad. Pa ima onih sportaša koji, recimo, znam da Ivanišević nije mijenja čarape cijeli turnir, ako bi mu krenulo u istim čarapama da zna pričati, to bi 6. dan već bilo, zalipilo se za nogu, razumiješ, ne možeš onda isto mudante neki ne minjaju i tako dalje. Neki nose naopako. Ali recimo, zašto je baš u sportu toliko puno tih nekih praznovjera? Ja koji prate recimo tenis, onda vidim da imaš neke koji baš na određen način stavljaju one bočice. Pa, to je neka rutina. Mislim da s tim jednostavno neku koncentraciju da smiruju sebe malo i neki mir traže svoj. Slušaj, imamo jedno zanimljivo pitanje na WhatsAppu, kaže, ima li tamnoputih crnih vaterpolista? Ima, ali jako malo. A zašto? Pa oni općenito imaju tijelo koje nije plovno i u vodi baš i nemate ni plivača crnaca baš nešto. Da, pa je to istina, da. Pa sjećamo se onog jednog... Znači, anatomija tijela je takva da nije za vodu više za trčanje. Dobro, kakva anatomija treba biti za vaterpolo? Plovna. Lipa, a što je to plovna? Ono da kad ga baciš sa džige da pluta, što? A to je jednostavno... To je trokut. Kad dođe to dite, onda vi odmah vidite kako on skoči u vodu, kako se on osjeća u toj vodi, jer on se ugodno u njoj osjeća, jer on jednostavno kad zapliva je plovan, bez obzira bio malo deblji ili mršav, vi vidite jednostavno da on ide kroz tu vodu s lakoćom. A kako stojimo sa dicom u Zadru, je li u zadnje vrijeme se dosta njih javlja? I ne baš.
Mislim da nogomet, košarka ovdje da su favoriti. A bili i bit će, to ti je tako, ali evo, ako možemo išta napraviti, ako imate doma talentirano dite, probajte vaterpolo, mislim, ona bacit ćemo ga prvo u bazen da vidimo... Da, bacit ćemo ga prvo u bazen da vidimo plovan. Super, Marička sutra dovode ovo svoje djece, bacamo ih u bazen i provjeravamo jesu li plovni. Marička je napola plovna. Mislim, mene je did bacija sad džige, je li ono sa 3 godine, to je bilo normalno. Bacite, nije on uopće ostao gledat, to ću ja izgledat. On je pošao doma i govorio, ako ispliva, ispliva. Nije ga uopće bilo. Ja sam poslije došao doma uplakan, evo ga, živ je. Eto vidiš. I plovan. Čemu problem? Ok, imamo još jednu temicu zgodnu, pa hajde počujmo. Četvrti ton! Kraj je godine, pa je sumiramo. Zbrajamo i oduzimamo ono dobro i ono loše i naravno spremamo listu novogodišnjih odluka. Pa će se tako na listi opet naći prestanak pušenja, dijeta, vježbanje, više dobrih dijela, manje negative. Kako biste vi ocijenili 2025. i što si želite u sljedećoj godini? Evo, od 1 do 10, 2025. 7-8. To je odlično. Da je meni 7-8 ovu godinu. Meni je ova godina bila 9. 9? Da. Idem kući. I vidi se. Jel vidiš? Da. Pola 9. Šteta što nismo televizija. Ne, snima se. Prosti, mi onda imamo 3 kamere vrhunskog snimatelja i redatelja, tako da sve ćete vi ovo vidjeti. Što se tiče vaterpolo kluba, kakva vam je godina bila? Dobra? Mislim da smo prošle godine imali jedan lijepi period, tamo borili smo se čak za ulazak u Europu, u regionalnoj lizi isto tako bili smo na pragu ulaska u taj viši rang, na kraju ta regionalna liga ove godine se ne igra. Ove godine opet okupili smo dobru ekipu, mislim da smo u konačnici završili jako dobro, jednom fantastičnom utakmicom. Mlađe kategorije pomalo ponovo se dižu, vraćaju nazad, imali smo jednu veliku krizu uzrokovanu Covidom. Mislim da možemo biti zadovoljni, naravno da ćemo težiti da budemo još bolje, ali ja bih rekao neke zdravlja i ovo drugo. Što si onda želite za sljedeću? Pa zdravlje, mislim nešto što je najvažnije. A je, apsolutno, da. Kako meni, tako i svima drugima. Ne, u svakom slučaju, vaterpolo je jedan super sport, vaterpolo klub naš, evo, stvarno je sve popularniji, pa mislim, evo, mi dovodimo igrače, trenere u ovu našu mega popularnu emisiju, što samo znači da ste tu, bitni ste, popularni ste. Moram napomenuti da sam preskočio par mjesta na listi čekanja i već sad došao u emisiju. Hvala vam. A što ćeš? Dobrosusjedski odnosi, je. A i drag si nam. Da. Ovako, za kraj ćemo se malo poigrati s Maričkom, standardno. Donija si nam loptu, jeli? Što bi ja sad trebala s tom loptom raditi? Prvo je kakva je razlika između lopte, recimo, nogometne, košarkaške i ove, jeli u dimenzijama, u materijalu? U materijalu definitivno, u dimenzijama mislim da je ova lopta nešto manja, tako da može stati u ruku. Dobro. U moju baš ne. Aj probaj, Marička, da vidimo. Ovo je broj 5, inače za muškarce, a za žene imamo broj 4, ona je malo manja. Tako da bi ja trebao drugi put voditi računa da imamo... Jel rame ovako to tako stoji? Ne, ali izgleda mi sad ko prava vaterpolistica. Umjesto kapice ima slušalica, a naše slušalice skoro izgledaju ko kapice. Tako je. I što smo rekli, dakle, nije peterac, nije sedmerac, nije dvanaesterac, nego je... Peterac. Jel je? Ipak. Ipak je peterac. Bio četverac, pomaknut na peterac. Pogodili smo, Marička, to je čudo živo. Uopće ne znam o čemu oni pričaju. To ti je onaj slobodni udarac, ili ti penal. Aha, okej. Pa ti se to dakle u rukometu izvodi sa 7 metara, u nogometu sa 11. To bi ova druga Danči sigurno znala, ona je malo više u sportu nego ja. Ona više ide gledat frajere po utakmicama od tebe, jel? Ne, ona tu ide, mora izvještavati za radi. Marička, jesi li gledala kad vaterpolo utakmice? Jesam, kako nisam. I sad kad idu pucati, vidjela si. Tako je. Prvo mogu tebe pogoditi. Naravno, možeš, ja ću se sad čak i namisliti da me možeš pogoditi. Čisto, eto. Jele? Hoću, majke mi, glava 10, prsa 5, ako me pogodiš u međunođe 20. O eurima govorimo. Jeli? Da, nego što? Ovo sam mislila neke bodove bez veze da skupljamo. Kraj je godine, samo lova. Ovo mahanje, jel se to isto vježba ili to Naravno.
Ajmo, idemo malo uvježbati Maričku prije nego što krene pucati. Ja, ali ispašće mi lopta ako se... Pa zato je Ive tu da te objasni. Malo visočiji je lakat. Visočiji lakat? Tako, bravo, odlično. Čekaj. Prirodan položaj odmah je... I makni onu vazu iza, pogodit ću se. Ispružila da ima dobar oslonac, odlično. Čekaj Marička, skinja sam cvike, tako da samo tako tren. da ne znamo hoće li loptu uočiti. Moram sam okrenuti kameru. A što ako pogodim mikrofon? Evropa uzela. Ok, malo maši, ja se kao i kao finte mi bacaš da ćeš na livo, na desno, ja nju ne mogu čopiti. To. Idemo. Bravo! Marička, nažalost, obranjen ti je peterat, probaj uvatit. Čudo. A mislim, izgledamo ko Paraolimpijada bogati, u najmanju ruku. Uglavnom, lopta je lipa, mekana, lagana. Bome je. Ive, ono što moramo još reći je, ideš nam sutra na koncert, jeli? To nas je, evo, to je bila dobra informacija, dakle, Ive ide na Urbana, što je svakako pohvalno u ovo današnje vrijeme. Rasprodano je, jeli? U 2 dana. To mi je, kad smo čuli još ovo lito da će biti koncert, jedino mi je bilo, ajme, daj Bože da rasproda, nisam bio siguran koliko Urban može rasprodati arenu, može. Ali baš sam sritan, što je rasproda, volim Urbana, Urban mi je jako dragi, nadam se da će se lipo provesti i doći nam vamo dojmove. Bac nam par nekih snimkica. Ive, hvala ti što si nam bio gost u Troje, što si bio s nama u Troje. Želimo ti puno sreće u 26. i tebi i vaterpolo klubu i dečkima. Pozdrav ih puno. Hvala. Ja vama. Slušaj, je li vam ovo prvo iskustvo u Troje? Da. Nadam se da je posljednje. Ne, dozvaćemo to još koji put, nemoj tako, ajde. Ali dobro, mislim, ali ne na ovom naš varijantu. A dobro, vidjet ćemo. Ive, hvala ti puno, želimo ti puno sreće i uspjeha privatno u novoj godini, a naravno i u radu sa vaterpolo klubom. Hvala vama, ja isto tako zahvaljujem se na ovome što ste na ovom krasnom iskustvu. Znamo. Želim vam poželiti sve najbolje u 26. i vašim slušateljima i naravno da se vidimo, tu smo. Ljudi uglavnom ovdje dođu kod nas malo anksiozne i izađu sretni iz ovog trojica. A ja sam uvijek sretan. Ja kad vidim moje igrače ujutro na treningu, ja odmah kad se onako prpošni, ja. A ne, ozbiljno. Čim tako dođeš i vidiš tu jednu grupu s kojom dijeliš i dobro i zlo i ovo teško i raduješ se i sve, odmah ti je nekako lakše. Marička isto čim dođe ujutro na posao i vidi mene, odmah kaže pusti mi pjesmicu za kraj, molim te, Just hear those sleigh bells ting-a-ling-a-ring-a-ting-a-ling-a-ting-a-ling-a-too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with a Jew. Ne možeš imali možda nakon ove pisme. Ne možeš. To je to, hvala ti, vrati nam se. Pozdrav i vama, dragi slušatelji, hvala što ste sudjelovali. Idemo dalje, za nekih 8 minuta stižu friške vijesti. Ovi!